Ebigambo TV West birenetera tocho kwa abahingi b'amajani baganyirwe mu kwiha Uganda etungo kwetegeka omwaka gwa 2022. Kushimira Gavumenti abo kutya embibo ey'amajani nungi eri improved. Enyuma ho omu myaka ya 67 tukatubyara amajani aga stamp agatakwera konka twatungire improved seedlings amajani gera mingi gazaho aha kiti mingi kandi garakakukanya tugashoroma mu bwire bugufu analyte biriye bistamp bitwaye twine hati Gavumenti okutembe bweje katuyamba aho kwa buri muntu kama amajani go kuhinga agembe bwe nungi hatongo estate emitwaro nkaga y'amajani y'mitwaro y'amajani ni nk'imiliyoni 300 nakusema Gavumenti ebasekereze mbubo ebasekereze mu estate kana atabakozi abantu bakora mu Gavumenti tuyambiroho Gavumenti ya NRM kintu cyetu yambire nebintu nkabisatu echo kubanza ekabanza yamanyango abahingi tutukumanya kuronda mbubona unju kugisasure sente kandi egure sente nyingi yagitugurra twagihinga nangwa nebicyoke mwa hatari kunu bushenya heri ya bushenyi nayo babene bababyarra ayibezire bakosanga umuntu nibamubyarra nibamugira ngo akagira amajani waza za rukunjuro kwe n'ahandi usanga Gavumenti ogo murumeka gukora ntukugisimira abantu bajara Gavumenti ya NRM kuyizire yabiyaho mushoro kandi abahingi b'amajani ubwa hatitine muhingi wena orukushashura umushoro so Gavumenti eji emisore kagira ngo yagiteka ibintu ebituraze kugura kwiza kuko so mintu tukuhinga so majani itwaba amajani no hinga amajani gawe kore ndo kuma no hinga munefuka kuzire mbazi efuka yawe kwe kwera no musoro kurabe kuri koraze kurombazi kuza kose mu bwo kuba wa musoro koraze kuvuga motoka futamza amajani gatwara factory kagura mastano bwo kuba wa musoro konko muntu wahinga amajani gawe ukagarebera tino musoro ayigukwizira yono echo nacho necurunji kimwe cya Gavumenti abo kureba ngo ekatuyiraho musoro kwa buri kintu emisoro yagitabi intebera bene bitambura umuntu kozisa y'ebintu ebi eketi emwe eka y'amajani erumwe bitenku 5 wagirebereraje ne kuhereza emitwaro nkaga buri kwezi waza kukibazamo buri mwaka n'emitwaro miliyoni 7 n'emitwaro 20 hatize sente ubwo kurana bagira ngo bona batuyiho mboro taro Gavumenti obwe kuza kureta ebitereke bya sente ekabigaba konka notekwa kuboyi no mwani notekwa kuboyi n'amajani notekwa kuboyi no rutoke mweni to abakorana mana turya amajani omuhavuzi wa president anshonga za manifesto kandi orukushitamo mu rukiko rukuru rw'ihangani ngashi cabinet ahanshonga za parish development model kandi omuhingi w'amajani Professor Ephraim Kamuntu nasima Gavumenti ahubwo kufa hanshonga z'abahingi omwihanga taro uruhanga yahangire muno ngoro no tanga kakwanga omukishani cye nabwo icyo bworo nuburetwe bintu bingi ekimo bworo mwe no bweretera echa kandi echa impressing no kumanya ngo taro bworo hwera abantu aboro wita bageiga oyenda ngo reto mugeiga abagambiro ko yabiro mugeiga nabo begebe babageiga Kamuntu najara Gavumenti yahereze kuhinguzo kombeka factory 13 z'amajani mu district ya Sheema bushenyi hamwe na buhweju kandi iki nikija kwera omukongera katereka amajani mu district zona nyaburamu kayawe ni ngenyo yawe ni ukugiye korramu tino rkwija kwasi yes mukirebe mwetegereze cash amajani omwani abo kubita kagitu ibintu bikora mbone kitwaza kufa zakora obchweka ihembe kureba ngo twatunga factory y'amajani Abanya-Uganda na munonga abahinzi b'amajani batakarebere Gavumenti ya NRM bakorire na munongo mu kubatungura Professor Ephraim Kamuntu abacwerire fumwe nazo nyankore manye kisi ekimbi somusi nekinkai yes mbwenshi muture nenshi yes mbwenshi okereza bwa yacho gotoherezo chugura of recent be yamajane genzere ne Sheema munonga kandi echo nkiteganisa sako imikorre yayo kandi nabanyuma nabo intasi aba members bite cyendere so tkabe ntshabo ndi Gavumenti teke ngomukono mhango na munongo kutuyo ntuzo mikoro ya independence etsa president uyanga yitu
His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wa intervening mu nsonga z'amajyani, at least habeho policy yakubasa kwera abanya-Uganda abanyacyamuhunga nangwa n'imyanya nyine kwinga amajyani mu Uganda kugira ngo habe kiragiro icyirwembera amajyani kikahereza enkurakurana mu kingwa cy'amajyani. Abahingi b'inamatsiko factoreza bazayombecurwa mu Bushenyi buhwejo hamwe na Sheema ntija kubaha akatare k'amajyani emirimo kandi hamwe n'entasi y'abahingi nija kweyongera. N'umwana imangu nuguha sente konke kintu gutanisizaho n'amajyani amajyani gakuhe sente buri izoba umwana uguhereze sente buri mwaka. Waza kurebe sente ukuzuru gukora nozetaga buri izoba tukuzetaga buri mwaka. Mwen project yo kubanza yakubene vuge zinda no project y'amajyani yo kwesente buri izoba rero kataho y'umwana akakuha buri mwaka wando kataho ente ikazukuhereza buri mezi 3. Gasha kwa mayiko atwakire.